ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тилоти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон маъзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 14 ноябр дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Русия Валентина Матвиенкоро ба ҳузур пазируфтам. дар вохӯрии масоили ҳамкории Тоҷикистон Русия дар чорчӯби шарикии стратегӣ ва муносибатҳои ҳампаймонӣ аз ҷумла робитаҳои байнипарлумонӣ муҳокима гардид. Уважаемая Валентина Ивановна, приветствую вас в Таджикистане и желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Главное, что мы попали в такую теплую дружескую атмосферу, гостеприимству. Таджикистана, по-моему, нет ни границ, ни пределов. Глубоко уважаемый господин президент, я благодарю вас за возможность встретиться с вами и также поблагодарить за возможность провести выездное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Душанбе. В этом году Таджикистан является председателем в СНГ, и по всем общим оценкам очень успешное председательство Таджикистана. Прошло очень много мероприятий различных органов СНГ, и мне кажется символично, что и Межпарламентская ассамблея СНГ в этот год тоже проводит свое выездное заседание в Таджикистане. Хочу поблагодарить Рустама Эмомали за очень серьезную подготовку, хорошие условия для работы, внимание, гостеприимство. Просто нет слов, чтобы найти слова благодарности. Накануне разговаривал с Владимиром Владимировичем, он просил вам передать привет, наилучшие пожелания, очень тепло вспоминал свой государственный визит в Душанбе и оценил его как очень успешный, результативный. Действительно, наши команды поработали, не только состоялись конструктивные переговоры, но подписан солидный пакет документов российско-таджикских, направленный на дальнейшее углубление и расширение нашего многопланового, многостороннего сотрудничества. Мы со своей стороны, парламенты, мы обсуждали это вчера на встрече с Рустамом Эмомали, мы сделаем все для законодательного обеспечения принятых решений там, где это необходимо. И сделаем это быстро, синхронизируем наши действия, чтобы достигнутой договоренности как можно быстрее заработали. Вы знаете, как мы ценим отношения между нашими странами, между нашими народами. И последние годы достигнут такой серьезный прогресс. дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарони ҳайатҳои парлумонии кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақилро, ки барои иштирок дар кори ҷаласаи ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳод ба Тоҷикистон ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд. 14 ноябр дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарони ҳайатҳои парлумонии кишварҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақилро, ки барои иштирок дар кори ҷаласаи ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳод ба Тоҷикистон ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки ассамблеяи байнипарлумонӣ майдони муҳими муколамаи ҳамаҷониба ва созанда байни кишварҳои иштирокдори иттиҳод мебошад ва дар доираи он имрӯзҳо корҳои зиёди маҷмӯӣ анҷом дода мешавад. фаъолияти ассамблеяи байнипарлумонӣ дар баробари ташаккул ва мутобиқсозии қонунгузории кишварҳои иштирокдор чандин самтҳои дигари калидии ҳамкориро аз ҷумла дар бахшҳои сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию гуманитарӣ фаро мегирад. изҳор доштанд дар робита ба ин президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
سروری دولت محترم امامعلی رحمان همچنین ابراز نمودند که در این سمت‌ها امکان و ذخیره‌ها فراوان است که از آنها به طور ثمرناک به نفع مردمانمان استفاده نماییم. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از شورابینی‌های سطح بلند برگزار کرده تاجیکستان در دوره ریاست در اتحاد دولت‌های مستقل از جمله همایش سران دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل واخوری دوم سران دولت‌ها در قالب آسیای مرکزی روسیه که در ماه اکتبر همین سال در شهر دوشنبه برگزار گردید یادآور شدند. با تاکید محترم امامعلی رحمان در دوره ریاست تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل بیش از 100 چاره‌بینی گوناگون سطح با شمول جلسه اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل که امروزها در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می‌گردد گذرانده شدند. از روند رشد همکاری بین پارلمانی کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل در همه سطح و زینه‌ها اظهار قناعتمندی کرده شد. علاقمندی و آمادگی تاجیکستان به ادامه همکاری مشترک در دایره دیگر ساختارهای روابط بین پارلمانی از جمله اتحاد بین پارلمانی، اسامبله بین پارلمانی، سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی و دیگر ساختارها تاکید گردید. در فراورد سخن محترم امامعلی رحمان از راهبران پارلمان‌های کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل جهت تحکیم هرچه بیشتر همکاری بین دولتی در همه ساحه‌ها از جمله در مبارزه با چنین خوف و خطرهای معاصر به مانند تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی دینی، تهدیدهای کیبری، قاچاق مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری فرامرزی دعوت نمودند. 14 نویبر در شهر دوشنبه در دوره چورابینی‌های اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل در میدان دوستی در مجمع یادگاری وحدت ملی و احیای تاجیکستان مراسم گلچنبرگذاری بر پایه مجسمه اسماعیل سامانی برگزار گردید. در چورابینی راهبران پارلمان‌ها و سران هیئت‌های وکیلان دولت‌های اشتراکچی اسامبله بین پارلمانتی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک داشتند. مراسم در فضای تنتنوی دایر شده رمز احترام به میراث تاریخی و دولتداری خلق تاجیک محسوب می‌شود. چهاردهم نویبر در تالار مدور بینای مجلس عالی جلسه 59 پلنری اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در کار آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک و سخنرانی نمودند. 14 نویبر در تالار مدور بینای مجلس عالی جلسه 59 پلنری اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در کار آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک و سخنرانی نمودند. در تالار درآمدگاه بینای مجلس عالی مهمانان عالی قدر را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک صمیمانه پذیرایی نمودند. برای اشتراک در جلسه مذکور رئیس شورای اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا رئیس شورای مجلس ملی جمهوری بلاروس ناتالیا کاچانوا رئیس سنات عالی مجلس جمهوری ازبکستان تنزیلا ناربایوا رئیس سنات پارلمانت جمهوری قزاقستان مولن اشیمبایو معاون رئیس ملی مجلس جمهوری آذربایجان ضیافت اسکروف معاون رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان روبن روبینیان معاون کاتب گنرالی شورای اسامبله بین پارلمانتی نماینده وکالتدار ژوگورکو کنش جمهوری قرقیزستان شبدانبک علیشف و رئیس کمیته مجلس ترکمنستان سردار گایپوف به بینای مجلس عالی تشریف آوردند.
جلسه 59 پلنری اسامبله بین پارلمانتی دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل به کار خود آغاز کرد که در افتتاح آن رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سخنرانی نمودند. محترم رستم امامعلی همتایان خود راهبران هیئت‌ها اعضای هیئت‌های رسمی پارلمانت‌های کشورها را که به تاجیکستان تشریف آوردند صمیمانه خیر مقدم گفتند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تاکید داشتند که تاجیکستان در حاشیه ریاست خود در اتحاد دولت‌های مستقل به رشد رابطه‌های بین پارلمانتی اهمیت خاصه می‌دهد. ذکر گردید که اسامبله بین پارلمانتی اتحاد دولت‌های مستقل طی بیش از 30 سال به صفت منبر مهم مبادله تجربه، هماهنگسازی تشبس‌های قانونگذاری و تهیه قرارهای به تحکیم همکاری بین دولت‌های اعضای سازمان نگرانده شده فعالیت می‌نماید. در زمان چالش‌های نوی گلوبالی به مانند تغییریابی اقلیم، تهدیدهای امنیتی، خوف‌های رقمی و عاقبت‌های بحران‌های جهانی، نقش دیپلماتیای پارلمانتی بیش از پیش مهم و مؤثر می‌گردد. در جلسه پلنری اسامبله اشتراکداران یک قطار مسائل مهم را عاید به تکمیل مکانیزم‌های حقوقی و هماهنگسازی قانونگذاری‌های ملی مورد بررسی قرار دادند. طبق روزنامه جلسه از روی لایحه‌های سندهای حقوقی نمونوی در بخش‌های اقتصاد، تندرستی، امنیت و مبارزه با تروریسم، اینچنین تشبس‌ها عاید به تحکیم همکاری در ساحه‌های گومانیتری و اجتماعی، محاکمه‌ها و تبادل اندیشه صورت گرفت. اظهار اطمینان کرده شد که قبول این حجت‌ها زمینه مناسب حقوقی را برای تطبیق لایحه‌های مشترک و برنامه‌های درازمدت همکاری بین کشورها را در فضای اتحاد فراهم می‌آورد. بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که با جسارت و متانت بلند و نظام ثمرناکی اداره‌کنی علاقه‌مند است، چون رکن مهم است که در تحکیم صلح و ثبات کشور در ایام صاحب استقلالی بی‌نظیر و در تشکل دولتداری ملی اساس دانسته می‌شود. با افتخار این روز در وزارت و اداره‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور چاره‌بینی‌های تنتنوی دایر گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. با مقصد سزاوار و شایسته جشن گرفتن روز پرزیدنت در وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان جلسه تنتنوی دایر گردید. اظهار کرده شد که در ردیف جشن‌های ملی وارد گردیدن روز پرزیدنت ضرورت تاریخی بوده، نه تنها معنای احترام به شخصیت برجسته است که تمام هستی خود را برای ثبات و امنیت، پیشرفت کل ساحه‌های کشور و زندگی آسوده مردم صرف می‌نماید، بلکه نشانه شناخت و ارجگذاری به ارزش‌های ملی خلق تاجیک است. تاکید گردید که اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که از 16 تا 2 دکبر ادامه یافت، گروه‌های مخالف را به هم آورد، به آغاز دولتداری نوین تاجیکان اساس واقعی گذاشت، همبستگی و یکدلی مردم را ترغیب نموده، تقدیر دولت تاجیکستان و مردم تاجیک را معین نمود. 31 سال عمل شکل اداره پرزیدنتی در کشور ثابت نمود که انتخاب راه اداره‌کنی پرزیدنتی بیانگر اشتراک فعالانه اراده خلق در حاکمیت دولت و دموکراتیک کنونی جامعه تاجیکستان است. خدمت‌های شایان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون جانفدای وطن و مردم در بنیاد دولت دموکراتی، تحکیم رکن‌های دولتداری، بلند برداشتن اقتصادیات کشور در روند سازندگی و بنیادکاری‌ها و مجموعاً در حیات آسوده و شایسته مردم کشور کلیدی میباشد. امروز بزرگترین سیاستمداران و شخصیت‌های شناخته جهان تجربه صلح‌آفری و دولتسازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را اعتراف نموده، تشبس‌های جهانی راهبری دولت را جانبداری می‌نمایند، زیرا این تشبس‌ها اهمیت انسان دوستانه داشته، تطبیق آنها برای آینده نیک و درخشان اهل بشر روانه گردیده است. گرامی داشتن روز پرزیدنت بار دیگر نظر کردن به تاریخ گذشته خود، تحلیل عمیق و بی‌غرضانه حادثه‌هایی که از سر مردم تاجیک گذشت، ارج گذاشتن به صلح پایدار و زحمت و جانبازی‌هایی که به آسانی به دست نآمدند میباشد. ضمن جلسه اظهار اطمینان کرده شد که امروز وقت چون داوری بزرگ نشان داد که طرز دولتداری با راه اداره‌کنی پرزیدنتی انتخاب درست و عاقلانه مردم تاجیکستان است.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон меъмори давлатдории миллӣ ва рамзи саодати халқи тоҷик таҳти ҳамин унвон бо ибтикори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамбастагии иттифоқи нависандагони тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ доир шуд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои миллати тоҷик рӯзи ба ҳамоӣ саодату сарбаландӣ ва фатҳу зафари миллати тоҷик аст. дар идомаи ҳамоиш таъкид карда шуд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз идеали воқеии мардуми сарбаланди кишвар қарор гирифта фаъолияти пурсамар сиёсати созанда ва иқдоми наҷиби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сармашқи фаъолияти кори ҳар як фарди худогоҳи миллат гардида мо ба ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ ҳамчун фарзанди содиқи ин сарзамин ҷиҳати ҳимояи марзу буми давлат ва арзишҳои илмию дастовардҳои замони истиқлоли кишвар талош меварзем. дар интиҳо барномаи фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона пешкаши иштирокчиён гардид. имрӯз бо ташаббуси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони президент меъмори сулҳ ваҳдат ва рушди устувори кишвар баргузор гардид. дар ҳамоиш кормандони хадамоти алоқа роҳбарони зерсохторҳо намояндагони ширкатҳои мобилӣ провайдерҳои интернетӣ ва меҳмонон аз вазорату идораҳои гуногуни давлатӣ ширкат варзиданд. дар чорабинӣ нақши ниҳоди президентӣ дар таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандон таҳкими пояҳои истиқлолият рушди илм ва технологияи муосир инчунин рушди нерӯи инсонӣ муҳим арзёбӣ гардид. гуфта шуд ки ҳукумати кишвар рушди технологияи муосир рақамисозии хизматрасониҳо ва амнияти рақамиро дар қатори афзалиятҳои стратегӣ қарор додааст. зикр шуд ки баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ 6 ноябри соли 1994 интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид ва муҳтарам эмомалӣ раҳмон раиси вақти шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби халқ президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардида 16 ноябри ҳамон сол ба халқу давлат савганд ёд намуданд. аз ҳамон рӯз эътиборан ҷомеаи тоҷикистон шакли идоракунии президентиро пеша кард ва имрӯз натиҷаи ин шакли идоракунӣ дар ободию пешрафти давлат ва тараққиёти бемайлони соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат бар аъло намудор аст. иброз гардид ки бо манзури эҳтирому эътирофи фазилати сиёсатмадориву давлатдории навини мамлакат таъмини сулҳу ваҳдату ягонагии мардуми сарзамин ва болоравии нуфузу мақоми тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ ки ин дастовардҳо ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари президенти ҷумҳурии тоҷикистон вобастагӣ доранд дар қонунгузории давлатдориамон 16 ноябр рӯзи президент пазируфта шудааст. дар доираи таҷлил аз рӯзи президент ва солгарди навбатии баргузории иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри леваканд роҳпаймоии идона бо иштироки васеи кормандони ташкилоту муассисаҳо баргузор гардид. иштирокчиёни роҳпаймоӣ бо шиору овезаҳо таҳти унвонҳои президенти мо ифтихори мо, президент кафили сулҳу субот қадамзанӣ намуда аз фазои сулҳу амният ва рушди устувори кишвар изҳори қаноатмандӣ мекарданд. дар идома дар донишкадаи байналмилалии леваканти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ таҳти унвони нақши пешвои миллат дар таҳкими давлатдории миллӣ ва сулҳу суботи ҷовидона ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор гардид. зикр шуд ки агар ба таърихи давраи соҳибистиқлолии кишвар назар афканем равшан менамояд ки роҳбарияти давлат дар муддати кӯтоҳи таърихӣ тадбирҳои сарнавиштсозеро амалӣ карданд. таъсис ва таҳкими давлати демократӣ ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷикистон инчунин муаррифии кишвар ҳамчун давлати дорои тамаддуни бостонӣ аз дастовардҳои муҳим ба ҳисоб мераванд. иштирокчиёни ҳамоиш ҳамчунин таъкид карданд ки тақвияти институти президентӣ дар солҳои соҳибистиқлолии тоҷикистон ҳамчун унсури муҳими устувории сиёсӣ ва идоракунии давлат нақши калидӣ бозид. дар қисмати ҷамъбастии ҳамоиш филми мустанад оид ба саҳми роҳбарияти кишвар дар таъмини суботи ҷомеа ва зиндагии осоиштаи шаҳрвандон ба иштирокчиён намоиш дода шуд.
сокинони сарбаланди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ифтихори гиромидошти 33-юмин солгарди иҷлосияи 16-ами шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи президент ки барои ҳар як шаҳрванди кишвар ҷашни муқаддас бузург ва воқеан таърихӣ ба ҳисоб меравад бо рӯяи баланди меҳанпарастӣ таҷлил намуданд. сокинони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон меваи шадбори истиқлоли давлатиро чашида дар ин муддат дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаётан муҳим ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. ба хотири ин саҳнаҳои муборак дар театри вилояти ба номи меҳрубон назарови шаҳри хорух чорабинии тантанавӣ доир гардид. гуфта шуд ки миллати тамаддунофару ориёинажоди тоҷик дар тӯли мавҷудияти худ масири хеле пурпечутоб ва ноҳамворо тай намуда монеаҳои бузургро паси сар намудааст. дар ин раванд аз ҳама ҷиҳат обутоб ёфта на танҳо таърихи худро бунёд сохт, балки дар офариниши таърихи умумии инсонӣ низ саҳми муносиб гузошта истодааст. пояҳои тамаддуну фарҳангашро устувор намуда ба дигар тамаддуну фарҳангҳо таъсири мусбӣ расонд. дар қаламрави давлатдории он ки таърихи ҳазорсолаҳо дорад, шаҳрҳо қомат афрохта илму ихтироъкорӣ ва ҳунармандӣ рӯ ба инкишоф доштанд. иҷлосияи 16-ум ба рамзи хиради сиёсӣ, қавӣ будани иродаи миллӣ ва масъулияти таърихӣ табдил ёфт. маз дар ҳамин иҷлосия роҳбари нав интихоб гардид ва равише қабул шуд ки кишварро ба самти сулҳ, субот ва ваҳдати миллӣ бурд. ин иҷлосия оғози марҳилаи нави давлатсозӣ ва эҳёи истиқлолияти воқеии давлатдорӣ буд. иброз гардид ки 34 соли соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон тоҷикистон таҳти роҳбарию раҳнамоии пешвои миллат сарвари мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон на танҳо инқилоби бузург дар ҳаёти тоҷикон ба вуҷуд овард, балки ҷойгоҳ, нақш ва саҳми давлату миллати тоҷикро дар ҳарсаи ҷаҳонӣ низ устувору бориз намуд. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ ки тараннумгари сурудҳои меҳанпарастӣ, сулҳу суботи кишвар ва озодии меҳан мебошанд, манзури аҳли толор гардонида шуд. дар доираи таҷлили санаҳои муқаддасу таърихии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи президенти тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав якчанд иншооти таъиноташ гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. масъулини ноҳия нахуст зимни ифтитоҳи нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар деҳаи қаҳрамони ҷамоати деҳоти сабо иштирок намуданд. таъкид гардид ки иншооти мазкур бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта ба истифода дода шуд. ҳамчунин дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳия як толори варзишии замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти варзишӣ аз ду ошона иборат буда, дар ошонаи дуюм толори маҷлисӣ сохта шудааст. толори варзишӣ бо тамоми шароити муосир бунёд гардида баҳри ҷалби хонандагон ба варзиш имконияти мусоидро фароҳам месозад. дар доираи таҷлили иҷлосияи таърихӣ ва рӯзи президент ҳамчунин дар деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти истиқлол як муассисаи таълимии дуошона иборат аз 18 синфхона ба истифода дода шуд. бинои нави таълимӣ барои 462 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. зимни чорабинии тантанавӣ ки дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав баргузор гардид, таъкид шуд ки муҳимтарин дастоварди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон он буд ки мардуми кишвар дар атрофи муҳтарам эмомалӣ раҳмон муттаҳид гардиданд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ суруду таронаҳои аҳли ҳунар пешкаши ҳозирин гардид. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.